into edala ukuthi abantu besilisa bathatheke inkosisi abasemgaqweni i-advantage. Mina ngifuna ukuba honest nje kuwena. I-advantage because benza lezi zinto engenziwa amakhosikazi abekhaya. Okay. Yabo? Like ukuthi bafuna ukusakhwa. Angisho ayizizwa lezo zinto. Nje benza zonke lezi izitayela lezi abangakwazi ukuzenza emakhaya. Azombuza unkosikazi wakho ukuthi usasephi le nto isho mina ngiyazi le nto. Why uzongitshela into engazazi yabo? So lapha yana uzothi ngikhokha imali yami. Ingakho mina ngikubuka ukudayisa ngomzimba kufana nodlami kulabo abathengayo. Yabo ngoba ukhipha imali yakhe mase efuna ukwenza noma kanjani. And awuna choice wena odayisayo. Yabo? Noma ngabe lo yamuntu uyambona ukuthi uyanuka ufaka amabhuzu unjani ngcolile. Wena unayo ichoice angithi wena uzofuna imali. Kufanele ulale naye lo yamuntu. Yabo? Yena une choice. Usuka ngemoto la elokishini uye edrobheni ushiya umfazi wakho la ushiya amantombazane ema-jointini ungathenga lobhi abawu uhambe nawo ngoba uthatha i-advantage kubantu besifazana abamile la emgaqweni abaxakekile abadinga imali. Angeke ngize ngisho ukuthi mhlambe khona izinto mhlambe ezenza ukuthi umuntu agcine ekuthanda. Kona kuyenza ukuthi ugcine uthenga umuntu oyedwa. Kwenziwa yini lokho ukuthi mhlambe wena upatient. Yabo? Asifani khona abantu abapatient nje kudalwa njengozinto. Ngipatient ngilo muntu okwazi ukubekezela yabo. So ngithatha isikhathi sami nokuthi ngangifundisa ukuthi mangithe u1 round kusho ukuthi noma ngabe kuphela i-hour mayingakaqedi angithi yabo. Kodwa lento yokuthi abantu besifazane baye esikhathini baya kuma period izinto ezikhona ngempela. Kodwa ngenxa yokuthi vele mawulapha yana imali uyisebenzisa noma kanjani. Angithi imali uyithola every day. So uyisebenzisa noma kanjani. Uzoya la ensukwini zakho unganalo ngisho isenti. And then uzogcina nje ufuna ukurobha abantu ufake oma-pets ufake awafani khona nala oma yini lokushuthe kwayo. Gcina usebenza ama-tampon. Gcina usebenzisa izinto ezinjengalezo. Kodwa ke nabo ubungozi mayise kubambile lo muntu mfethu ngoba uzokuthenga ngemali yakhe. Yabo? Angakuphahlaza angakukhipha angakulahla nalapha kushiye kanjalo ngoba uzomenza isilimo. Yabo? But kuyayiwa. Yabo? Kuyayiwa khona abantu beseyimweni enjalo baye beyothatha ama chance ngoba vele ayisekho into oyicabangayo wena ngaphandle kwemali. Yabo? Okay. Omunye umbuzo ade ngifuna ukubuza ukuthi okay uma ke umuntu angithi mhlambe u1 rand u50 rand. Yes. And then uma umuntu esewuthothi mhlambe bachathile abanye okanye bashayela amaphilisi lawo esiwathenga la emakuleni abomvu athatha isikhathi eside. Uma umuntu eshayela lawo maphilisi usuza ukuthi hey nanga umuntu akaqedi wenze njani ke uyamsusa noma njani? Uma umsusa abantu abafani khona umuntu ozomsusa ayawuqedi angena umkakho umsusa umuntu asuke kwena. Khona umuntu ozomsusa akutshela ukuthi akaqedi afuna imali yakhe back kuyena. And lo uzomnika leyo mali yonke lento osuyifukuzile about hour ayisasho luso ngoba aqedile umuntu. Uzokushaya uzokwenza noma kanjani enda akekho umuntu ozokulamulela ngoba vele wena uyadayisa. Nangisiyabo? So another thing engifuna ukuyibuza ukuthi ucansi luyipleasure ukuyijabulisa. So ngifuna ukunderstand ukuthi labantu laba abathengisa ngomzimba uma banamadoda banawo amadoda abanye bawo. So njengoba usukudayisa kufika umuntu ezothenga kusuke kungena attachment like feelings towards lowo muntu lowo ngobani ngoba vele kusuke umuntu ozothenga osukungamthanda ngithi. Kodwa ke manje ayi-affecting leyo nto ubudlelwane umuntu asuka nabo nomuntu wakhe straight uyabo ukuthi mhlawumbe njoba ejwayele ukulala nabantu mhlawumbe uthola ukuthi inkomo mhlawumbe ayisekho right okanye yena mhlawumbe umuntu wakhe uthola ufuna ucansi yena ukhathe akuyi-affect in relationship ngezinto ezifana lezo. Kuyayi-affect kakhulu ngoba ziningi kakhulu izinto ezenzeka la emgaqweni labantu abathengayo nosisi laba abadayisayo. Kuyenzeka ngempela ngesinye isikhathi ukuthi qifi umthanda yabo.
Futhi kwenzeka kakhulu mengabe uqonywe yibona laba abala emgaqweni laba bathi bayabagada bayabavikela. Ngoba njengoba bethi uyagada uyakuvikela uyasebenza uyamkhokhela uqoka ubrand hood ngalesa sikhathi sethu. Ubrand hood uyimalini esitolo mfethu yabo? Uqoka uflosheni wena funeka umzamela ukuthi abe nalo flosheni yabo? So kuyalimaza and you end up ungasayinaki mhlawumbe izingane zakho abanye bethu yabo? Sebenake lo mfana yabo? Kuningi nje okwenzakalayo. Umuntu wesifazane uyalimala silimele njengoba siphuma lapha. Umuntu wesifazane nje uyalimala totally yabo? Kakhulu. Kezwakala manje niyawakhetha yena ama clients nje ukuthi khona nje umuntu thola ukuthi mhlambe nje labafowethu laba sobaphuma emajele thiwa nje umuntu mhlambe before aqhubeke nezintombi zakhe makade nentombi sebuya ejele noma before eqhubeke eqoyina nani fanele aqala akhiphe isinyama izinto ezikanjani dile kanjani nazo. It's a very big problem because lapha yana ulala nobaba wakho ungamazi. Lapha yana ulala nomuntu ophuma kosokwa ozoqala kuwena ngoba uzolahla lezo zinto zakhe nenesinyama. Yingakho mengabe umuntu okholelwa esizulwini kakhulu mawuphuma kulento engathi ungahlatshelwa imbuzi wenzela umsebenzi ugezwe yabo? So thina esindisiwe sinendlela yethu esenza ngayo because namanje ngisenza ngayo ukuthi ungena ebathroom uvulela amanzi uthi Jehova ngiyayigeza bonke labantu esengihlangane nabo ngoba njengoba uhamba uhlanganisa izinkaba nalabantu izithunzi zabo isala kuwena yabo? So nje kuningi okwenzakala okungekho right okuyamanyala okuyihlazo okumlimazayo umuntu wesifazane uqede nje nange dignity yakhe ulala nanoma inobani ngoba awumbuza umuntu ukuthi sibongo wakabani. Umuntu mayesekhobele nje ngifuna lo yasisi kanti lo muntu isibongo sakho yabo? Hayi kunzima. Kudalwa yini ukuthi lezi ezinye inhlanga yazi kunento emangazayo la eThekwini khona lezi inhlanga amaNdiya nabelungu bayathenga labo bantu and ubabona bahobile yini edala ukuthi bezothenga kithi bantu abamnyama ingendlela esakheke ngayo noma kwenzakalani yabo nje la sinyana kade ngibone elinye ikhehla lomlungu lihleli nomunye lapha ya ngase kulama flat angali phansi kwenziwa yini wawathola nama clients akanjalo wayezinye inhlanga? Yes ngangwathola ama client ayezinye inhlanga futhi ukube ngangakhethanga abantwana ngabe ngise German manje ngabe ngashada nomlungu but ngakhetha abantwana bami. Uhlangana kanjani nalomlungu wakwenze njani? Uhlangana nalomlungu nje ngila Enigma yakhumbula kwakune Enigma la eDrobheni ngila Enigma ngizoyibukela nje ngizoyiguvela yabo? Wawungasebenza lesikhathi kodwa wawuvela usungenile? Sengenile kwi sex industry. Into eyayenzeka ngalesikhathi ngisaka kwi sex industry mina ngangafaki lezi inwele engifakile nganga makeup ngangafaki rouge ngangafaki powder ngangafaki lutho ngangiyintombi yomZulu nje nenwele ezinkulu engakanywa improve lezo enwele zami ngagcina ngenza ibhongo ewu22 and ngigcine ngigundile manje uzoyibona la efonini. So ngangiyintombi yomZulu and ngikhule ngimngahle angikaze ngibe nezinto kodwa ngikhule nginamathanga avulekile nginesitho but ke ngokuhamba kwendlela la emhlabeni la ngidla kulwandle yabo ngagcina ngingasenazinqa ngagcina senginemcondo zonke lezo zinto ngikhule nje ngiyintombi yomZulu. So labantu abawobunye ubuhlanga bayamthanda umuntu omnyama maye umuntu engahlanganiswe nalutho. So mina bebengithanda kabelungu ngoba mengiyintombazane yomZulu ngisho inwele zami ngumuntu. I think leyo nto futhi miyenza ukuthi ngidlise kakhulu emgaqweni ngaleso sikhathi ngisama khona. Lo wase Germany uhlangana naye? Lo wase Germany ngihlangana naye uSimen. So uyangitshela ukuthi yazi indaba ngiyakuthanda yabo ngifuna ukuthi mangikhona la unginike iattention yabo and mina ngizokunikeza imali noma ngingekho yabo. Uyanginika imali uyangenzela izinto uyazama ukungitshela futhi ukuthi angiyeke lento ngiqondane nje naye. Wema ayikho into angangenzela yona ngoba nazi izingane sasingawenza amamini naye ukube ngangiseyingqondweni zami yabo but ke ngaluza nje kuningi engikuluzile ngakho kuba semgaqweni nokulimala because umuntu olimela alihethi umuntu oneenga ngoba umuntu oneenga ayikho into ayenza iqede yabo. Ngabezwakala lezi ezinye inhlanga kuyenzeka yini namaNdiya nabelungu bathengise nabo ngomzimba?
yes kuyenzeka bakhona hayi ukuthi kuyenzeka basuke balethwe yini bona kulelo kungani ngoba sibone sibabona bangcono kunathi ngokwezinga lempilo kuningi nabo kuningi nabo behlalayo ngendlela zabehlukene yabo ya bagcine bela emgaqweni nabo kodwa ke akubona abantu engangijwayele ukuthi ngiqhumane nabo kakhulu ngoba mina ngifike la kwi-sex industry vele isingasikhulumi ngase ngibamba lawo magama nje azongenza ukuthi ngikwazi ukucommunicate nama clients since vele nasesikoleni ngiphuma la futhi vele isingisi angisazi yabo even now I'm still sacrificing to stand in front of people ngisikhuluma isingisi but ke ngayeka lento yokuyidabukela nokusaba omunye umuntu ukuthi uzothi uyabheka ngiyasikhuluma ofuna ungizwa uyangizwa ongathanda ungizwa uzoyishela into yakhe but angitolikelwa ngumuntu ngiyasikhuluma and ngiyakuzwa amakhuluma ukuthi uthini yabo hayi kulungile alright ngeke ngesicela wakhuluma ukuthi nake nathengiswa ama drugs wathini ngangathi ngasasingathengiswa ama drugs wakwenene mina njengoba angiyazi le nto ukuthi ayenzeka kanjani ingakho mina ngeke ngize ngikwazi le nto ukuthi ngiyixoxe yabo ngoba le nto mina ngibe ne-ID sengimdala nginokuba ne-ID yabo kodwa mengikwazi ukuthi ngisuke la ngihambe mhlambe ngiye koZimbabwe yabo noma ngiye kuphi ngihamba nje njengeparcel yabo elenzelwe yonke into yami ifakwe la kuthiwa nakho ukuthi kwakho uma befuna ukuthi nakho engangakwazi ukuthi kwakwenziwe kanjani kwenzeka kanjani asiqale la uhlangana kanjani nalabantu laba baku-introduce kuleyo ubala lolo phela ngithi laba bokufika cela nje usithathe usibeke with everything laba bokufika kusho ukuthi ke sebekhona ngaleso sikhathi base bangenisa siyaqala lento yama drugs yabo and babe targetha lezi ingane ezinhle yabo bakutshela ukuthi bazokunikeza imali engaka bazokwenzela yonke into yokuthi uhambe uyofika lapha yana yayizwa into engishayo uma ubuye nazo lezo zinto bazokhokhela le mali enivumelene ngayo but bona futhi babekwenza ukuthi ungafiki naso kubona zigcine zisale kwabanye abantu laba basuke bebathumile ukuthi wena usuyaboshwa manje sekufanele yona angithi manje mina mase ngiboshwa ngizosho ukuthi ngisonyoba isini number yakhe ngibanike yena uzokhuluma nabo labantu akhulume eziyena vele useyakhokha usezokwenza yonke into ukuthi ngidedene ama drugs asezosala kubona kanti vele ama drugs awasali kubona eza kubona vele sekuqhoshwa mina manje ukuthi bengabe ukuthi sivumelene ngalo 30,000 lo 30,000 ngeke ngisawuthola ngoba mina ngihlulekile umsebenzi uyakushaya sengiyashawa so ke mina ngasheshe ngayikhipha kule nto mhlambe ngakwenza kabili ngasheshe ngayikhipha kule nto ngabona ukuthi ngizogcina nginenkinga la ngangiyisaba nje into engihlanganisa nephoyisa waya eZimbabwe nakuphi ngaya eZimbabwe ngaphinde futhi ngahamba ngaya eGiyani udakusela impompa ngithi ekusela impompa ngangiya kulezi ndawo iseduzane ngangaze ngize ngiphume ngiye kude kodwa nje nganginayo lento yokuthembakala yabo ingane ebonakala ngikhule ngimuhle angifuni ungayisho lento ngikhule ngimuhle and ima ungibuka ngiza lapha ongeke ungibone ukuthi ngiyingane nenkinga ngoba ngangazenzi lezi zinto zeingane ezayizenza kubhobosa amacici la ekhaleni zenza yonke lezi zinto ngangiyimina nje yabo but ke ngasheshe ngayihlukanisa naleyo nto ngoba njoba ngeke ngasho ukuthi ngiyacela nje abalaleli bayinake lezi zinto ekukhulunywa ngazo la emhlabeni because kunezinto eziningi ezenzakalayo kunomunye futhi umhlaba la emhlabeni lo esiphuma kona thina abantu abaningi abangawazi siyacela ukuthi abantu nabo abame manje yabo ba fight yabo mina ngokwami ngifisa ukuthi osisi laba I respect osisi abasemgaqweni ngifuna ungizwe I respect osisi abasemgaqweni and ngiya understand ukuthi why osisi bemile emgaqweni kodwa sengifise ngathi manje labo osisi abamile emgaqweni bangake bayeke manje ukuthi bakhulunyelwe lama NGO athasebenza ngabo
uyayizwa lento engisho because engathi bangake baye ugovernment eze each and every site la osisi bestenda khona wanazobuka ukuthi indawo abama kuyona injani, abuka ukuthi umngozi bendawo abama kuyona injani, indawo abahlala kuzona zinjani. Ngoba mina ngineqiniso lokuthi njengoba kuthiwa osisi bayathanda ukuphanta, akekho umuntu othanda ukwenza lento, kodwa uyabona ufika kumuntu ovulnerable odidekile, angithi amaphoyisa ayabathatha ayolala nabo, ngizosho njalo ngoba thina kwakwenza kanjalo, ayolala nabo angabakhokheli ngoba ngiyiphoyisa and ngeke uzutshele umuntu, angithi yabo. And ngingakunika inkinga mina njengephoyisa ukuthi ungaphindi uphante la. So mina ngibe ukudla kwakho makuthi wena ngihalela unganginiki lutho, yabo. Okay. Mina ngibonile ukuthi after prostitution, after drugs, after human trafficking, ngoba si traffickiwe khona la, yabo. Kuno decent women, kune better life, because mina ngumamzinhle ngiyakhuluma namhlanje ukuthi ngalithola usizo ngalashwa. Istory sami mangisikhuluma sithinta inhliziyo zabantu abaningi, but mina ngisikhuluma with smiling face because kuyo yonke lento kukhona into engiyifundile egcineni kosuku ukuthi ayikuthi uNkulunkulu wayengekho ngalesikhathi kwenzeka zonke lezi zinto ezenzakalile kimi, kodwa uNkulunkulu wangiyeka ngangena kuyo yonke imigodi engingene kuyona because kwakufanele ngifunde ukuze ngikwazi ukusiza omunye umuntu ozongena kulomgodi, njengoba namhlanje ngithanda ukusiza osisi abasemgaqweni, yabo. So ngifisa ugovernment asondele kulabo sisi, lezi imali ezingaka ayinika lama NGO athi asize osisi abasemgaqweni, understand ukuthi abasiza ngani, yabo. Ngoba ama-condom akhona emaklinikhi amawala, amaklinikhi akhona, amaphilisi zikhona, zonke izinto. Abanikeza ama-skills labo sisi abasemgaqweni, ngoba khona abangafundanga abafana nami, yabo, abangeke uthi ubayisevasisi noma ubayisaphi, abanika ama-skills, abalaphi ilonda zomphefumulo, abanikeza ama-counseling awo ongoing, abanikeza personal growth, la umuntu enika isikhathi sokuthi adile afunde ngayo ukuthi uzinhlubani. Ngoba sinama graduator la after prostitution, I'm talking about my friends, yabo. Sinama graduator, mina ngebhadi ke angizange sifunde isikole, but nginezitifiketi eziwu-12. Yeah. Okay. Okay. Ngisebenzile engizwabala ke manje, kodwa ngifuna ngisebenze ka Lifeline for 9 years. Ngafika ngiphi educator u Lifeline, i-organization yabuilda mina. Ngifike nguphi educator, ngasebenza ka Lifeline, wanginika iskill se counseling. Ngafunda i-counseling HTC. Ngathesta abantu. Kwabonakala ukuthi engathi kukhona into uNkulunkulu ayitshalile kumina. Wa-improve u-counseling wami, ngenza u-general la ngidila khona nomuntu, makuthiwa nanga umuntu uyayibulala, uyadivorce wenzani, umamzinhle uyalandwa lapho kuthiwa nanga umuntu uyayibulala, umamzinhle azosiza lapho. Ngagcina ngenza breastfeeding, ngenza communication skill, nje ngenza izinto eziningi, yabo. So ngifisa ugovernment eze la forces emgaqweni, uyayizwa le nto, abalalele bayikhulumele bona, ngoba lokho ukuthi kuthiwe osisi bayafuna ukudayisa ngomzimba kodwa bafuna kulegalize kube semthethweni, akulona iqiniso lelo, yabo. Akulona iqiniso. Ngicabanga ukuthi lo fika kusisi ufika athi ngizonisiza la, ngifuna ukunisiza ukuthi ningaboshwa amaphoyisa. So emagameni awu-15 wena washilo usisi osemgaqweni ubamba lelo ukuthi asizoboshwa, angithi uyayizwa ke leyo nto. So wena meseke ubuka ukuthi iyona ndlela ke yokuthi mhlawumbe usungaveza kwabanye abantu ukuthi nithola imali ngalabo sisi abasemgaqweni ngokuthi bayafuna ukuphanta kanje, akekho umuntu othanda lento, yabo. Ngoba kwabona laba manje abasebenza ngalabantu, mina ngiyazi ukuthi bawo survive, yabo, kwi prostitution, yabo, because baphuma khona. So uma bethi bona abantu ababuyele bethi ukudayisa ngomzimba kuumsebenzi, akulwelwe ukuthi kube semthethweni. Umbuzo wami uthi yini ebasusile bona emgaqweni bayosebenza la kulama NGO abasebenza kona? Okokuqala lokho, yabo. Owesibili uthi makumsebenzi basebenzelana. So mina ngibuka ukuthi bona bayabaza umzimba basemgaqweni, indlela abahlukumezeke ngayo emgaqweni abafisa ukuphindela khona.
Yingakho namhlanje bethi kosisi osisi abasemgaqweni bafuna ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ngoba uma osisi bangangaphanda bangangama emgaqweni lama NGO azovala so imisebenzi izophela kubona yabo so eyikabani lezi ingane abathazima emgaqweni yabo ababani labo sisi abathaba emgaqweni ngoba bona babalekile emgaqweni babalekile empini bashiya amageje empini babaleke obani laba basabahambe baye lapha empini bayolwa lempini ngoba bona ibahlulile yabo so siyacela nje ukuthi bangenelele isizwe asingenelele kulento ye prostitution ngoba ngempela ilento le ayikho right uyangizwa ukuthi umuntu ozokhipha ibhadi ukhipha ngawo ingane ilala nobabwayo and kunezingane ezizalwayo khona la emgaqweni angithi you end up ungayisebenzisi protection uthola ingane lapho ongayazi nokuthi wayimithi sobani izona lezi ingane namhlanje ezamaphare egcwele la eBhemiwungu izona lezi ingane namhlanje ezidla ama drugs izona lezi ingane ezidayisa ngomzimba ezazalwa zalahlwa njengoba mzindla yabo abantu lapha yana bayahlukana yabo nama background abantu ayaccount ukuthi where you coming from yabo so lento yemxovo kunalabantu besifazana abathanda imithi angithi vele manje ngizochaza kanjani uma sisemgaqweni kwi competition yabo ukuthi uma simile la su7 uclient oyedwa afana afika shuzile they end up using imithi abakholelwa kuyona yabo so naleyo mxovo but ngeke uxovele iclient izokunika inkinga iclient ngoba lizongafuna ukuyeka kanti ifanele nihlangane nihlukane yes they use imxovo kuma boyfriend abo ngoba basuke befuna ukuwina nakona ama boyfriend ngoba lo muntu ngiyamondla ngemali yami ngiyamgqokisa uphila ngami so akufuneka ngilahle ngelinye ilanga afanele ahlale kuwami I think izinto enjengalezo zenze but mina to truly speaking uNkulunkulu wangenzela umusa early age yami ngizelo ngoba kunezinto mina engingazenzanga ngifuna ukuzenza kodwa zangenzeka mangibuka namhlanje ukuthi azenzakala kanjani ngiyabona ukuthi kuumusa wakhe kunezinto angiprotecta ngoba noma usuhlukanisa isono nomuntu kodwa zikhona izinto usathana ayikhombayo kumuntu athi usho kanjani ukuthi lo muntu wakho ngoba nazi into zami kuyena njengo tattoo asisho ukuthi amademoni fashion mina ngiya understand but mina angikwazanga ukuyenza ngiyithanda because mina ngimrespectile uma wami more than anything ize noma uma wami ngireject uma wami wathi under my roof isathwa ngifuna angisazange isizathu saloko but I'm very angry because udadewethu somncane wesangoma ufaka itattoo uyifaka manje seyisangoma kwabhala igama lakhe la ukuthi uzanele yabo and nami ngaleyo nkolelo kama wami angikhulise ngayo ukuthi itattoo ngifuna ngikhulisa abantwana abaningi batshela kanjalo ukuthi under my roof itattoo ngifuna but mawusuku kwakho you have a right to do whatever you want to do kodwa la ekhaya izinto enjengalezo hayi ngicabanga ukuthi sesigoqa ngokwami baningi osisi abahle la emgwaqeni yazi la eThekwini nje vele abantu abaningi nje la edrobheni ngathi badayisa because abanye abantu sebadayisa indirectly badayisa ngakho phela ukuthi umuntu mhlawumbe akamqomi umuntu ongasebenzi akamqomi noma bengadayisi ngolimi lolo lokuthi umuntu uyivumela yena hayi malini but bayadayisa abantu abaningi akwenge kuchazela most of a woman bayenza lento ye prostitution but abekho aware ukuthi benze prostitution because mina ngokwami njoba ngumama Mzindla mawusunama boyfriend more than one mawusuna boyfriend more than one I prostitution le ngoba wena uzothi angimthandi lo mina ngithanda unhlanhla lo ngiyambamba but lo nhlanhla ongamthandi ulala naye yabo because unginikaza something yabo so I prostitution you're not aware ukuthi yes yabo kunjalo ungathini enganeni zako DUT ingane ezisuka nje emakhaya le emafama ezisuke zize la eThekwini zizofunda kodwa zigcine zingene kulolu ugibe le prostitution nani ungathini kulezo ingane nje musu uyala ingane zasemakhaya mhlambe not only ezasemakhaya nezasemalokishini
yabo sesigoqa ithi ukuphi nje ongabayala ngakho. Into engayala ngazo iy'ngane nje le gang iyouth ukuthi guys kumnandi ukufunda kuhle ukufunda because ukufunda mina ngikubuke njengefa lakho langunaphakade ongasoze waliphucwa umuntu. Ngiyazi ukuthi mengabe ngikhuluma kanje khona osejabula manje uthi nangu uMamZinhle uno-standard 2 ne-certificate ezu-11. I-second chance akuyoneka nombani. I-second chance sitholile mhlawumbe thina ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi kunezinto ezasiphushela la siphuma khona. Angithi uyezwa my brother. I-second chance akuyoneka noma ubani. So lokho kuphiwa abazali bakho kuthathe ngezandla zombili ngoba umjolo umnandi, umgruvu umnandi, ama-drugs amnandi but end of the day akubuyiseli, akukhokhi, akusebenzi. You end up ungeyilutho ngoba uzophila impilo yomuntu noma ungasathandi ngoba wena yikho into okwazi ukuzenzela yona ngokwakho. So i-second chance akuyoneka noma ubani. Siyacela abantu ababe nenhlanhla yokuthi babe nabazali noma ngabe ukhuliswa single parent kodwa uyakwazi ukupatanisela ukuthi uhambe ufunde uzuyofika lapho kuleyo varsity. Isikhathi esincane mfethu. 3 years, 4 years uhleli lapha evarsity ubuye nento yakho and then you can do whatever you want to do ngempilo yakho but ngamaphepha akho.